klipu ću vam pokažem kako da promijenite start dugme u Windows 7. Treba će vam ovaj program, link je dole. Znači, veoma jednostavno. Prvo što trebamo da uradimo jeste da otvorimo ovaj fajl, idemo u ekstraktu, ja ću na desktopu, idemo OK, i onda ovo ugasimo, uđemo ovdje, idemo, nećemo ovako, nego idemo desni klik i run administrator, idemo yes, idemo ovdje select i change start button, onda idemo tamo gdje smo ga ekstraktovali, idemo, ja sam desktop, onda idemo, uđemo ovdje, idemo disable i sad izaberemo kako hoćemo da nam izgleda. Ovo je znači obično. Sad ja mogu da stavim, naprimjer meni se sviđa ovo, idemo samo open i evo ga. To je to. I evo vidite kako se promenio sad ovo start dugme. Hvala što ste gledali moj klip. Lajkujte, subscribeujte i to je to.